U okviru obilježavanja sjećanja na stradanje Srba u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja na Perdubovom groblju u Banja Luci služen je parastos i položeni vijenci na spomenik 9 vojnika Srpske vojske Krajine poginulih na Dinari 95. Spomenik je podignut u znak sjećanja na krajišnike koji su 26. jula uoči Oluje zarobili i ubili pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane. 2004. godine Udruženje Dalmatinaca u Banja Luci je podiglo ovo spomen obilježje sa imenima tih 9 vojnika Republike Srpske Krajine. Vidite njihova imena, godine rođenja, godine pogibije i iz kojih su sela. I eto, mi sve ove godine za ovu godišnjicu tragedije iz augusta, sjetimo se i njih, jer rekoh, ovo je bio svojevrsni i baš onako jedan tužan uvod u još jednu tužniju operaciju, tužniji događaj.